Paduman mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sa kesababan sa mapia ka pagpaginitaw nagyang ko tuwa ka pembatia ko Quran nagusto ka pagpamakinagaon mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Bitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ayamanan yan na mata na tigo Allah subhanahu wa ta'ala mata nas kami at tigian apapakaturun nami at tigian paduko Quran ma huwa shifa agian ko to at tigian na bulong wa rahma nagulimu si ikum mga mu'min wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. So tingin sa Quran na daami pagumanuman yan si ikum mga tao beradusa amay ko dirang pamamakinig mahorip Allah inon tagian ko to bedena kapaka lugiran ulina kapaka lapisiran ulina ni kapaka mu'min mahorip Allah. Miatirop na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran qul huwa lilladhina amanu hudaw wa shifa. Terwanggahe Muhammad agian uta Quran na si ko kipantagian si ko tao amia maratea na turuan kirano tu wa shifa na bulong kiran walladhina la yu'minun fi adhanihim waqr wa huwa alaihim ama. Nasusiraman ito atawa mga tawada paratia nasi ko mga tangilera nagyang ko to waqr maana nagyang ko to lagi do makaulin sa tangilera sa dirang kapamakin ni Quran nagyang utop na Quran nasa okay pentag ni ranon na di na pemagama sama-sama pemimikiran ng piya mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Mana mga orip Allah nasa Quran na mababaluyan na naturuan ko mga mu'min na gumababaloy bulong kiran mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. So kana ba mga mu'min di mga paratian sa Allah nada aking gikiran na gunong Quran sa aging ko to adiran no kapamakinig mga orip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatirop no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigiyan na ya ayuhan nas iskan wa tigiyan na mga tao qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum sa benarami kataling umarkano agian ko tuwa ndauwa na makapupuong ko kadna niyo wa shifa nagubulong ama kapupuon na tigiyan kadna niyo lima fis sudur bulong atigian si kumawa padalong po mga puso mga panyakit mga puso naguturuan nagulimo si mga mu'min pangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan mangorip mallahu subhanahu wa ta'ala. Paduman mangorip mallah kasabapan sa kapkaparulya ko mapi akapaginitaw nagyang ko tuwa kalalayo na ko di katita din tan misi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sirano to mga tawa may maratia wa tatma'innu qulubuhum agu ditekna naguplinta da mga pusuiran bidikrillah ngulan sagyang kutuwa tadan tadam si Allah ala bidikrillah tatma'innul qulub badi atigian so tadan tadam si Allah na di itekna atigian no mga puso mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana na so di kapakanda kala ko tadan tadam si Allah subhanahu wa ta'ala na padanan sa miya kalala asabapan wallahu ta'ala ko kaparliya ko mapi akapapaginintaw kalilinta do puso mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyatirop no Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Sabenarati ko Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad katawa nami mataan na maligit si ku raruka di makande marararuka sagyang kutuwa diran di teruon wasabbih fasabbih na tasbih na kabad na tigian nagubanto ko nga sukwadan ka wa kum minas sajidin nagubalian ka ginawa nga apa di ko mga tawa sujud si ku Allah maana di manambayang mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay sebutan ro mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na giyang ko tuwa marg na psigaden o manusia mangurip Allah na padisa kapagkadaian nagyang ko tuwa kalalayo na si iku tadin si iku Allahu subhanahu wa ta'ala
Na ay padpensa sabab akapakalidas kasagian ko to mga rargen di na ringa sa mga tao. Nagyan ko to akalalayo na nga sa iko tadin tanim sa iko Allahu subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam napad sa betadian ida hazabahu amr. Igira na miya kataling umaw na margen na betad. Natiro niyan. La ilaha illallahul azim. La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Ikira sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na nami ako mo nabtad amargan na din yan to diteru. Bani yan din di bentuk-bentuk gas wallah naguban yan bindin di tetan mis wallah subhanahu wa ta'ala sa pembatian nagyang ko tuwa. Dzikr agyang ko tuwa la ilaha illallah العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Beriman mengharap Allah subhanahu wa ta'ala namiatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku Asma bint Umaysh. Apitiru yanon bagus katigyan penggunah na uwa sa mga kateru. Apeter unu kasi iku masa margen ada miya kataling marka margen Pitiru yan teru ang atigyan na Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ma'urif mallahu subhanahu wa ta'ala. Sumsum Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya teru yan ma asaba ahadun qatta ma asaba ahadan qattun da tigya na miya sugata sa kataubu manusia awi da akal udi na rata aginawa orian yan na terunian aging kaya doa Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. Matana tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tigina tau masuk gata tigina awidakal udina margen udina rata ginawa na teruniano to agyang kota doa udina agyang kota zikr. Inon taatigu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pakadaan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kotua awida kalian. Nagusambian yan agyang kotua rata ginawa niyan sa kapipi ginawa. Amyatiro mga sahaba, ya Rasulullah, mata na pato terkami agyang kotua kapagan na dami sa agyang kana mga katero. Natigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, uway, pato tatigin na kapagan na danirun. Hanggu pato tatigyan akapagan na daon o miyakan gun akapagan na niya sa gyang kana katiro mangurip Allah. Mana aswatigan yung miyakan sana kailangan na pagana niya nagyang kana katiro mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Nogi mo yan. Berarti anda mangurip Allah subhanahu wa ta'ala pero man atigan nagyang utwa Allahumma inni abduk ya Allah asakan na urip na kungka. Wabnu abdik wata urip na ka. Wabnu amatik naguwata o ori pan ka atiyan na bubay nasiyati biyadik. So atiyan so ginawa ko maana ginawa ko nasa tangan ka madin fiya hukmu mapungulaw larakan na tigyan nagyang kutuwa kukuman ka adlum fiya qada'uk mauntol rakam na tigyan nagyang kutuwa kadar ka as'aluka bikulli ismin huwa lak pamangniawar ka, sanggulilan sa ikong mga ngaran ka.
Sammayta bihi nafsak, ini betunga sa ngaran ka. Ini betunga sa ginawang ka. Aw anzaltahu fi kitabik, udina ini turun kasi ko kitab ka. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, udina ini ndao nga ko pada kaadin ka. Aw ista'thatta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, udina piagma ka si ko mga kaadin ka sa singat yagu ko ilmul ghaib. Maana may ghaib, as kabi mata oron. Anta ja'al al-Qur'an, sa kabaliyang asi ko Qur'an arabi'a qalbi. Maana kabi pi ginawa po ikabi pi ginawa pusuakan. Wa nura sadri, nagusindo urarbakan. Wa jalaa hazani, nagumapakadaen nagyang ko to arat ginawa ko. Wa dhahaba hammi, nagumapakadaen nagyang ko to abida akalakan. Berarti anda po man mengharap Allah saya murestano. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Saya tanupa sinta gue sa dianggap mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa subatan tanubo kung mga padawras mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala.